لتركيا لقال كود سال لسر سيستمانو يا حكومة سرو كومارية درباس بوبجي وعدا السركية يا حمو بارتي مخالفته وقرا سيستما بري يا بارلمانترية لبل مخالفت دس نشاندكن قوي راست راس ونقرن سيستما بري يا بارلمانترية جلو ماجي موديلا كو پیش نیازدکن وک سیستما که بهز یا پارلمانتریه کو جداهیا هزان یا ریوبری یا صدای نو دارازی د پاريزه بناست کن هر وال سر سیستما پارلمانتریه هفسروکی بری هدف صلحتین دمیرتاش زندانی جی بنه خالان پیش نیازین خو انی زمین و دوی مجارد مخالفت جی بنه چالک بون رخنه کر لگوری اکادمیسیانو پسپور مکزاگون دینچار دمیرکند دسلاتار همش برکو هدف و پارتی کی کرد نبن شریک اقتدار و دولته و همشی جبرکو دسلاتا خوب دومینه و سیستما سروکاتیه یا bu usulat Türk cibci kır. Bir Kürt Partisi'nin koalisyon ortağı olarak hükümete girmesine duyulan em dibînin ku hikûmet ji sîstema nû tiştê ku hêvî dikir bi dest nexistiye. Ji loma jî carinan peyamên revîzyon û guherînê jî didin. Ji xwe nemimkün e Tirkiye vê pergalê were bi rêve birin. Niha em nizanin ka muxalefet sîstemeke çawa ya parlamenteriyê dixwaze. Lewra deklarasyon û bernameyeke wan jî nîne. بردبکه هدفی ابرو گناه جی دست نشاند که حتی لترکیه شمندیا دولت و دستلاتان نگوهره کی جان سیستم جی ورن جرباندن و جی پیوان و پرنسیبن دموکراتیک دور بکوه. گناه دبیجه او سیستمکه بهیس یا پارلمانتریه د پارێزن کو پرسا کورد جی تعداد بن بانê parlamentoyê da bête çareser kirin. Esas zihniyet hatta demokratik nabe tu hatta yani yek alina per çandi per oli per geli tuana per naslam tuana nasla ki jan sistem beji disa ve aynı be parlamento ve gerek beji ezim muhatap ezim ezli persteke kurt bir raya demokratik bir çareser kırına bir aşteki mayinde ezi çareser bikim. دسری دا CHP و HDP همو پارتین مخالفت دست نشاند کن کو سیستمانو یا سروکاتیه ترکیه جنرخین دموکراتیک دور خستیه جلوماجی مخالفت بانگا مکزاگونه کی نو یا دموکراتیک و فکر سیستما پارلمانتریه وقت خوازن هفپار دخن روژوه عمر سولمز کردستان 24 انقره